Niyabona abafana bakithi uMaskandi uPink laphana online. Hey, hayi uyaxoba ngempela. Futhi mina ngifuna ukuqamba amanga. Isound yakhona ngiyayithanda. I-fast, ine-beat eyi-1, ama-lyrics awamaningi namavesi awamaningi. Kodwa nje into eyenzakalayo ingoma iyala eyakhona and abantu bahamba nayo beyithanda beyidlala leyo ngoma leyo. Yingakho ubona kunje selebona ngempela into Soweto TV le la sibheka imilando emikhulu kakhulu esikuyenzeka endibeni kaMaskandi. Njengoba nibona lapho ukuthi-ke kuthiwa the biggest weekly streams ever received for any solo song on Spotify. Kuthiwa-ke kubonakala ilist yey'ngoma ezireceive or ezithole ama-streams amaningi ngeviki eli-1 okuyi-7 days leyo ngane zakwethu. Can you believe it ukuthi yena uMafikizolo under uMaskandi uyena u-number 1 uyonconyoka. Ingoma yakhe yakwazi ukuthi ngeviki eli-1 ithole 1.4 million ama-streams. Osanda kukhuphuka lapha phezulu yiyo le nsizwa lana ethini uFeza Langa ingoma yakhe uMaqondana ithole 935,000 streams ngeviki eli-1. Ingoma yakhe ikhuphuke kakhulu nje especially isikhathi kuhlanganisa unyaka na after lapho nje ingoma yakhe yangena kakhulu. Njengoba ngeke wenza ama-video ngale nsizwa yakwalanga uFeza yiyo into bengiyibona ukuthi hey yawuvala kahle le nsizwa ingoma ngesasa elingaka. Omunye ubani enye insizwa ifikile indibeni kaMaskandi kuthiwa uNkashembe ifikile yansizwa bafethu ifana ibhekile izonilimaza ngempela. uNkashembe ingoma ithi ngicole mntana me-trend kuzona zonke iy'ndawo kuwona wonke ama-event lapho ehamba khona ko-TikTok, ko-Facebook, YouTube nakuphi bayayithanda le ngoma. Kunenye ingoma ebikhona laphana ethi isibasi kababa culwa uye uNkashembe nayo futhi yenza kanjalo ngeviki eli-1 yashaya 624,000 ama-streams. Angazi ukuthi ihleli kanjani ku-number 4. Ngathi kwenzeka iphutha laphana uma ubheka umzukulu ubugosti bami ingoma yakhe ithi 627,000 right. Maybe-ke ayiwo ama-mistake akhona-ke laphana. Uma sithi siyabheka-ke laphana siyamjump number 6 ngoba-ke akusiwo uMaskandi seku-number 7 uMthandeni SK Gcomelisha indlebe EP kaMashando. Nakhumbula ukwakhipha i-EP nengoma eziwu-4 i-EP yakhe uMthandeni kwenza nje into enzima kakhulu kuyena. Uma bheka ukuthi kwenzakalani akwaziwa kodwa i-EP yakhe yaphuma online nawo into ebuhlungu kakhulu leyo. Yayiza kanzima le EP kunama-record wagaqela le EP yaphuma. Ingoma enjengothi asiwuliso 24/7 asambe siyosebenza ingoma enjengalezo. Uma siyabheka lapha number 7 uMthandeni ngengoma yakhe 24/7 515,000 ngeviki eli-1 nekaMenzi ethi wesikhinkili for the last 7 days ikhuphukile le ngoma leyana ngiyibona sishaya imiliyoni siyoshaya 1.5 million ikhuphuka futhi hayi siqalile kuyakhuphuka uMenzi. Ithi-ke 508,000 ama-streams. Yizo-ke ingoma lezi kuMaskandi-ke ezistrenywa kakhulu nge-1 week right. Uma sithi siyakhuphuka laphana kunomlando omusha la abantu abangawazi. Umzukulu ngifuna into zami bathi album yokuqala kaMaskandi ku-Spotify ukuthi ahlanganise streams awu-200k usuku nosuku silokhu yakhishwa nge-16 ka-October 2025. Usuku nosuku ithola over 200,000 wama-streams. Ubani ozoyikhava le album le angazi futhi angiboni ukuthi khona ozoyikhava njengamanje. Mawukuthi uyaqhubeka futhi-ke insizwa leyana-ke uFeza Langa nayo ingoma ethi Maqondana ikhuphuke yaze yafika ku-number 4 ku-Apple Top 100 Music kuma-weekly song chart. Shuthi kuleli viki leli sikulona-ke uma kuthiwa kuyabhekakala iy'namba kwathiwa ukuthi kwi-top 100 ilapho ku-number 4 ikhuphuka kakhulu. Bayikhuphule abantu lezi bayithande kakhulu ithalente-ke kumele ulibone sesekude. Kodwa ngokwenza kanjalo-ke uFeza useyibeke endaweni yokuthi yena aqondane noMthandeni ngaleyo record leyo. Ingoma yakhe ethi uMthandeni ethi Gucci featuring Mahu ngokuthi yena babe ku-number 4. Shuthi-ke babambeningi laphana-ke ngey'hluthu. Uma siqhubeka laphana sithi siyakubani-ke siyaNkashemba once more again siyokhuluma-ke into enkulu kakhulu ayenzile-ke uNkashemba within inyanga ezimbalwa akahlanganisa unyaka uNkashemba if I'm not mistaken. Kodwa usekwazi ukuhlanganisa-ke u-20 million wama-streams kuzona zonke iy'ngoma zakhe ezilapha online. Lezi ngoma ayifiki ngisho ku-5 uma zingewona u-5 kodwa seyikwaze ukuhlanganisa u-20 million zizonke iy'ngoma. Iy'ngoma eziwu-19 zalezo ngoma lezo
ziphuma kuphi ey'ngomeni eziwu-4 ngiyacabanga kodwa ziwu-5 ingoma cause kune-remix lapha kaShembe omunye kumlando omusha-ke lo asanda kwenza-ke usazoqhubeka-ke enze kahle kakhulu bafowethu. uMaskandi uhamba phezulu uyandiza ngampela yizona zodwa-ke izinto ebesifuna ukuyibheka lezi-ke njengamanje-ke endimeni kaMaskandi-ke ningaze lithi-ke ngane zakwethu hhayi wena uhlala ukhuluma abantu ababodwa no. Uma kukhona into evelayo I'll always come back and inform you guys about that thing or that topic. Iyona into umuntu asitshela yona ukuthi kule channel uzoyenza ke imlando emihle-ke le esendimeni kaMaskandi-ke niqhubeke subscribe and comment and like and share khona la kwi-Indaba Soweto TV isiyobhekana ngokuzayo sizodeliver another video. Sibonge ithuba.